bagiye kubwiriza i Tesalonike ngo bahageze bavuga ubutumwa. Barangije kuvuga ubutumwa ngo abantu bamwe baraza barakizwa barakira ubutumwa. Bamaze kubwakira ngo abanyeshari b'abayuda buzura ishari mu mitima yabo irabyimba. Ngo baraza bosha rubanda barababwira ngo aba ni babandi bosheje imidugudu yose bayirimbura, mubirukane mu batera amabuye. Ngo bafata abantu barabakubita, uwari ubacumbike ngo bamugirira nabi cyane. Barangije ngo bahungira i Beroya. I Beroya ngo bahageze bahasanga abantu bafite umutima mwiza, aribo nakiriye muri aya materaniro. Bibiliya ivuga ngo abanyeberoya ngo bari abantu ngo baharaniraga kumva, ngo bakaza mu materaniro nk'aya ngaya ngo badafite ikindi kibazanye ngo usibye kugerageza kumva ibyanditswe biri kuvugwa ko bihura n'ijambo ry'Imana. Ngo bafite inyota yo kugira gute, yo kumenya ibyo Imana ibavugaho, yo kumenya ibyo abavuga ubutumwa babazaniye koko ko biva ku Mana. Haleluya, haleluya. Nyamara ngo abatesalonike babonye ko bahunze iwabo ngo bakaja kuvuga ubutumwa i Beroya, ryasha rirakomeza rirabongoza ngo ribatwara ngo i Beroya, ngo baja i Beroya ngo baja kosha rubanda rwaho ngo mwirukana aba bantu. Imana tubabarire. Ngo barahunga, Paulo asiga bagenzi be aramanuka aja muri Atenayi. Ngo ageze muri Atenayi ngo abaho ngo asanga n'abantu basenga ibigirwamana bitandukanye, ariko ngo bagakunda nabo kwakira ijambo, bakenera kumva ibintu, nyamara nabo atari umutima wo kurikunda, ngo ahubwo ngo kubera ko mu miterere yabo ngo bari abantu bazi gushusha inkuru, ngo kurahura ibyaduse, kumenya ibivugwa hirya no hino, gushaka urugambo. Imana tubabarire cyane. Nababajijwe no kumva abanyetesalonike bari muno igihe abandi bashungereye, ngo Satani agashungerana hamwe n'abana b'Imana muri Yobu. Abandi baje kumva ijambo ry'Imana, abandi nabo baje batoye ibifomo by'abandi. Imana tubabarire. Abandi bazanye inyamaswa kugira ngo turi muri zoo. Imana tubabarire cyane. Uwo mutima dusome Yohana wa mbere. Iki nico kitumenyesha urukundo ico arico, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Iki nico kitumenyesha urukundo ico arico, nuko Yesu yatanze iki? Yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Haleluya, amen. Iki nico kitumenyesha urukundo ico arico, nuko Yesu Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwande, ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ngo nuko twatanga ubugingo bwacu ku bw'abande, ku bwa bene data. Haleluya, amen. Nayo majambo tugiye kuganira. Iki nico kitumenyesha urukundo ico arico, nuko Yesu Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ibidukwiriye nuko, haleluya, haleluya. Kita da sofa. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana, amen. Haleluya, Haleluya. Nagumye kwifata ariko aho bigera birananira. Urire paka ndugira ikibazo. Wafashwe twese. Yesu ashimwe. Haleluya.
umukutano wabayemo imbaraga zikomeye. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icari cyo, nuko Yesu Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Amen. Uko niko natwe dukwiriye kugira gute? Gutanga ubugingo bwacu ku bwa Gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Apana gusenya ubugingo bwa bene data. Haleluya. Tukuzo Yesu. Tugiye kuganira urukundo rw'Imana. Hanyuma nitumara twumve icyo Imana idushakaho gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ntabwo Imana itubwiye ngo tuje gupfa. Haleluya. Haleluya. Ntidushobora kuvuga urukundo tutavuza Imana. Haleluya. Amen. Ntidushobora kuvuga urukundo tutavuza Imana, kubera ko Imana ubwayo ni urukundo. Haleluya. Reka dusome Yohana nanone ibice 4 aho muri urwo rwandiko nyine. Bice 4. 16 na 17. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo. Imana ni urukundo kandi iguma mu rukundo. Uguma mu rukundo. Kandi uguma mu rukundo. Uguma mu rukundo. Aguma mu Mana. Aguma muki? Mu Mana. Haleluya. Amen. Imana ikaguma muri we. Haleluya. Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka. Amen. Amen. Nababwiye ngo ntidushobora kuvuga ku rukundo tutavuza Imana, kubera ko ntabashobora kugira urukundo badafite iyo Mana. Turi kumwe? Amen. Abo twabanye guhera ku minsi ya mbere, ibyo twavuze byarumvikanye. Amen. Haleluya. Nizere ko byumvikanye bitabaye bindi bigora. Niba byarumvikanye nibi birumvikana. Ntidushobora kuvuga ku rukundo tutavuze Imana, kuko ntawe ushobora kugira urukundo adafite iki? Kubera ko Imana ari iki? Urukundo. Abo twabanye umwaka ushize Nyenkanda, amajambo twarayaganiriye abayibuka, ariko turasubiramo cyane kuko ubutumwa buza bivana n'igihe n'ukuntu situation zimeze. Paulo yandikira ab'Ifilipi arababwira ngo ntibindambira kubabwira ibyo nigeze kubabwira ikindi gihe. Igihe cyose mbona ko bibafitiye akamaro ndongera nkabisubiramo. Ntidushobora kuvuga ko dufite urukundo tudafite iki? Imana. Kubera ko Imana ari iki? Ari urukundo. Kandi ntawe ufite urukundo adafite inde? Imana. Ufite urukundo n'uwabyawe n'Imana. Haleluya. Utarabyawe n'Imana niyo wamubwiriza bukira bugaca. Haleluya. Haleluya. Ntacavamo. Nyamara uwabyawe n'Imana, uwo niwe wuzuye urukundo kuko afite DNA y'Imana. Yamaterume nangaraje mumbabarire. DNA ndabivuga gute mu Kinyamurenge? Ni ADN. Ni ADN ngira ngo niyo twese twumva. Nukuvuga ngo amaraso amwe. Nta maraso amwe. Bibiri konda gukoresha ijambo ngo mu rukiryi Rwanda rw'abasekuruza. Nukuvuga ni ikintu ruhererekana. Nange vuga ngo kiri genetique kandi ni amatero. Ni ikintu cerekana inkomoko y'umuntu. Tudafite Imana ntidushobora kugira ibituranga mu mibiri yacu byerekana ko tuva ku Mana. Nyamara babyawe n'Imana bafite iki? Kamere y'Imana. Reka nkoresha iryo jambo. Abafite kamere y'Imana ni ababyawe nayo. Ariko naniyo kubibatanga urugero, ariko murabizi cyane. Ntawo binanirwa agira dosi. Muza muzumva bavuga ngo ari igihe biza bishika bagapima abantu bagiye hanze ngo bakareba abana ko ari abawe. Ari abawe.
ico kintu bapima ni ukuvuga ngo cerekana isano ryawe n'umwana wawe. ngira ngo biratahuritse. Noneho ukavuga ko uri uw'Imana nyamara udafite haleluya ibikuranga ko ukomoka ku Mana, baragufuroze. Amen. Uri kivyarirana. Murakoze cyane. Uwabyawe n'Imana ni ufite urukundo, kuko Imana ari iki? Ari urukundo. Ababyawe n'Imana. Kavuga iryo jambo mu minota mikeya, ndavuga ndisobanura iryo ryo kuzagwa, ndakoresha amajambo nk'atanu cyangwa 6 yerekana urukundo Imana yagiye igaragariza umwana w'umuntu mu bihe bitandukanye, igenda imuremamo bundi busha kugeza kuri ubu ngubu twitwa ko turi iki? Ibyaremwe bisha. Uvuga ngo Imana imaze kurema isi n'ijuru n'ibiyirimo byose, yaremye ngo n'ibikoko byose, irangije itekereza kugira gute? Kurema umuntu. Umuntu niwe waremwe nyuma y'ibindi byose. Irangije imushira ahari harateguwe. Ibindi ngo yarabiremye yazigenda ibiremeraho ibindi biriho. Nyamara umuntu ngira banzira mwitegurira imutunganyiriza buri kimwe cyose azasekenera. Ico azashaka cyose azagisanga giteguye. Nyamara umuntu kubwo ubube gito bwiwe aragwa, ananirwa gukomeza urukundo Imana yamuhaye, ananirwa kuba umwana w'Imana. Ngo Uwiteka Imana ngifitoba umukungugu wo hasi akondo ngiremamo umuntu. Uwo n'umuntu wa mbere yariremye. Amaze kugwa Imana, mbere yuko agwa Imana itekereza kubera urukundo rwayo, iravuga ngo uyu muntu yishwe n'irungu, kugira ngo abeho wenyine, ntawe baganira, ntawe bavugana, reka muremere undi muntu. Haleluya. Iravuga ngo ngomba kumuremera umufasha. Ngusinziriza wa muntu, irangije ngo mu rubavu rwiwe ikuramo igufa, hanyuma ngiremamo iki? Umugore. Haleluya. Umuntu wa mbere yaremwe muki? Uwa kabiri aremwe muki? Mwigufwa. Haleluya. Hanyuma ngo bajye abantu babiri bagomera Imana. Inzoka ngo imaze kosha Eva, hanyuma nawe ngo akosha Adamu, bagomera Imana, ntibanemera n'ishaha cabo, umwe wese ngo akegeka amakosa wamwoheje. Imana ibaca muri Edeni. Nyamara ngo kubw'urukundo rwayo iravuga ngo ngomba kubaremera uzabacungura. Irabanza ngo ibaremera umuntu ugira kangahe? Gatatu. Iravuga ngo mu bushake bw'umugabo n'umugore havuke umwana. Kayini. Imana ibaha abana, baravuka, barororoka, baragwira, bakomeza kuba babi. Amen. Imana iravuga ngo umugambi wanje wo gucungura umwana w'umuntu ngomba kuwusohoza. Iravuga ngo ngomba kuzana undi muntu ugira kane, nanone nawe uza kuvuka mu buryo butandukanye n'abange n'abamubanjirije. Ngo iraza ngureba umwana w'umwari utarajyamana n'umugabo, ngo iramubwira ngo wewe uzabyara umukiza. Amen. Arangije abantu bize science murabizi ko bidashoboka ko umuntu avuka atabayeho fenomene nk'iyabaye kuri Adamu na Eva kugira ngo babyare abana babo. Ibyo murabizi cyane. Nyamara ngo kuri Mariya Imana izirema undi muntu ugira kane, nyamara hatabayeho ubushake bw'aba babiri. Turacari kumwe cyane. Twagiye mu biyanditse. Navuze ko maze havuka umwana Yesu. Nyamara avuka afite inkomoko kuri nde? Ayaye. Avuka afite inkomoko ku bamubanjirije. Avuka apfa akabora cyo kimwe n'abande n'abamubanjirije. Yavutse ari Yesu mwene Mariya na Yosefu. Ntiyavutse ari Yesu Kristo mwene Mana. Turi kumwe cyane. Abasaza turi kumwe. Umugambi w'Imana urakomeza kubw'urukundo rwayo.
iravuga ngo muri uyu muntu umwe wavutse ugira kane ngomba kumwica, agomba gupfa. rimwe na rimwe gukiza kw'Imana kuza guciye mu bitandukanye n'ibyo abantu batekereza. Haleluya. Amen. Mugabo umwe yaravuze ngo rimwe na rimwe ngo Imana igiye gusubiza ngo izizane igisubizo gihetswe n'inkuba, Cyane. wewe ukabona inkuba ukibwira ko birangiye. Horezanye igisubizo. Oro inyuma y'inkuba irahita igisubizo kibe kirashitse. Imana nayo ngo ifata umwana w'umuntu iramwica, hanyuma ngo amaze gupfa iravuga ngo uyu muntu agomba gusubira kugira gute? Kuzuka. Hanyuma muri uyu wazutse niho nzatanga gucungurwa kw'abantu. Iravuga ngo abagomba kwizera ari we muntu ugiye gukurikiraho agomba kuvuka avuye muri uyu nguyu wapfuye akazuka, kubera ko ngo yabanje gupfa kwivuko rya mbere. Some Petero wa mbere 1:23. 1:23. Mirongo ibiri na gatatu. Kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itagize gute? Tabora. mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizira rizima rihoraho. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Avuze ngo kuko mwabyawe ubwa kangahe? Bwa kabiri. Bivuze ngo ubwa mbere babyawe n'imbuto igira gute? Ibora. Nico gituma Imana yafashe umwana wayo yari yateguye ko azaba incungu, irabanza igira gute? Iramwica kubera ko yari wo mu mbuto ibora. Abakecuru turi kumwe? Kubera ko akomoka mu mbuto ibora irabanza iramwica kugira ngo ize kugira gute? Kurema umuntu utagira gute? Tabora. Hanyuma natwe abo muri iyi ngoma ngo tuvuka tuzawe n'imbuto itabora kubwo kwizera uwo nguwo wapfuye akazuka. Uwo. Haleluya. Tukuza Yesu. Soma Baroma bice 6 duhere ku murongo wa 4. Abaroma bice 6 umurongo wa 4. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu Nuko rupfu rero rwe, kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo busha. utonde gato. Nukuvuga ngo Kristo atarapfa ngo azuke yari mwene nde? Mariya na Yosefu. Mariya. Hanyuma ngo amaze gupfa akazuka abavutse kwande? Kwa Mana Data. Ababaye umwana w'Imana. Mwene Mana kofi. Muzakozwe n'intumwa 13:33 azabivuga, ntitwasoma ndavuga gusa. Azavuga ngo umunsi Yesu Kristo azuka, ubwo nibwo ijwi ryaje riramubwira ngo guhera uyu munsi ubaye iki? Umwana wanje. Umwana wanje. Ndakubyaye. Kiri correct. babyita gute? Nyacu. Kiri honnête. Nabuze ijambo ndikoresha. Kiri honnête. Cyuzuye. Kitari mu bubeshi. Cyukuri. Mbareza umutima wawe ngo se wafanye na Yesu cyangwa wuri ingiki? Haleluya. Turashaka kuvuga ngo amen. Amen. Abinyuma muraho. Komeza tugeze ku 11. Okay. Twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko uwapfuye abatsindishirijwe ibyaha. Nukuvuga ngo twari abanyabyaha, twari tuvuka ku ivuko ribora, nyamara ngo dufana na Kristo, hanyuma turazuka kugira ngo twoye kugumya kuba abanyabyaha, ahubwo dutsindishirizwe nande? Na Kristo. Ese koko twaratsindishirijwe nawe turabyemera cyangwa twakomeje kuba muri rya vuko rya kera?
ariko niba twarapfanye na Kristo Ah. twizera yuko tuzabanaho nawe, niba twarapfanye na Kristo twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa. kuko tuzi ko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabe. rutakimufiteho urutabe. Aha. ubwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa. yarupfuye rimwe risa Eh. kubw'ibyaha, Mana. ariko ubwo ariho ariho kubwiki? ariho kubw'Imana. Haleluya. Amen. Urupfu yarupfuye rimwe gusa kubw'ibyaha by'abandi, ariho kubwiki? Kubw'urukundo rw'Imana. Urwo n'urukundo Imana yagaragaje muri uwo muntu yari imaze kurema, iramwohereza kugira ngo ibyaha byacu twebwe abagomeye muri Edeni twongere duhembugwe nayo, idukunde, itureshareshe, ituzane, twongere tubeho kubw'Imana natwe, niba koko twarasangiye gupfa no kuzuka nawe. Abo niho babaho kubw'Imana. Nyamara abatarapfanye nawe ngo bazukane nawe bariho kubw'ibyaha. Bageze ku 11. aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Aba ariko namwe mwiyumva ko mwapfuye ku byaha mukaba muri Kristo Yesu. Ikibazo wibaza, ese koko napfuye ku byaha? Ndi muri Kristo Yesu. Mana iguhe umugisha. Aba ariko namwe mwiyumva ko mwapfuye ku byaha mukaba muri Kristo Yesu. Uru rukundo rw'Imana niko twatangiye dusoma, rwatumye Yesu Kristo aza agapfira abanyabyaha. Mu Baroma niho aje kuvuga, akavuga ngo ikintu gitangaje, ngo Yesu Kristo yadupfiriye tukiri iki? Tukiri abanyabyaha. Ntabwo yadupfiriye tumaze kugira gute? Gukizwa. Yadupfiriye turi abanyabyaha. Igitangaje ku rukundo rw'Imana, ngo biragoye kugira ngo umuntu ngo apfire mugenzi we naho yaba ari umukiranutsi. Ngo ibaze rero gupfira umunyabyaha. Amen. Ese koko twarabyawe? Turi kuvuga rwa rukundo rero. Ntawe ushobora kugira urwo rukundo atarabyawe muri ubwo buryo. Ntibishoboka. Dukomeze, inota kiragenda. 13. Dusome Yohana 13. Yohana 13. Yohana ubutumwa bwiza, murongo wa 34. ndaba itegeko risha ngo Aha. mukundane kuko nabakunze. Ndabaha itegeko risha ngo mugire gute? Mukundane kuko nabakunze. Ni ukuvuga ngo ibindi byose twarabyize, turabizi. Igisigaye nico. Dukundane nkuko yagize gute? yadukunze. Apana gutaramana ibintu by'abandi mu gitaramo ngo waje gutarama. Oyaye. Rwose urukundo. Bana gusiga muri quartier wateje akajagari numara nguze gutarama. Komeza mbanguke. Mube ariko namwe mukundana. Amen. Amen. Ndabaha itegeko risha kugira ngo mukundane nkuko nabakunze. Uru rukundo Imana ntishobora kukubaza iki itaguhaye. Oya, ntibishoboka. Ntibishoboka. Ibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje nimukundana. Amen. Amen. Nababwiye ngo DNA dufite dukomora ku Mana ni kamere yayo, imiterere yayo. Niba tudafite iyo miterere yayo, nukuvuga ngo turi ibibyarirane. Ikizabamenyekanisha ko muri abigishwa banje nuko muzagira urukundo. Kuvuga ngo amen. Hallelujah. Hallelujah. Kuvuga ngo haleluya. Hallelujah. Abinyuma haleluya. Abaroma 12. Turasoma ibice byinshi. Nihangane. Duhere ku murongo wa 9. 12.
urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya mwange ibibi urunuka. urukundo rwanyu rwoye kuba urwaho bambona ngo ubeshe abantu ngukunda nyanaka oya mwange ibibi urunuka. Ejo narababwiye ngo kamera z'Imana mushobora kubesha abantu mukaduhisha ukagerageza kunyereka ko nkunda turi kumwe, ariko icyo utazi nuko umucamanza utabera ahora kanuye uko. Urabona iriya kamera ibyo ndi gukora byose iri kubibona, nyamara mu kanya gato uyihagazeho yobona imwandikiye ko umuriro ushize ikazima. Nyamara kamera y'Imana ihora iduhanze amaso ntacihishwa. Urukundo rwanyu rwoye kuba urw'uburyarya aho bambona ngo uzubeshe umwana ngo umubwire ngo uramukunda uze kuza umwibarisha amakuru asa namwerekeye kumwereka kumwitayeho naho uje kumutata. Urukundo rwanyu rwoye kuba urw'uburyarya ahubwo rugire gute? mwange ibibi urunuka. mwange ibibi urunuka. muhorane ibyiza. muhorane ibyiza. kubuza gukunda bene data mukundane gose. kubuza gukunda bene data tugire gute? dukundane gose. kubuza icubahiro dushira imbere bande? umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Ibyo turabishoboye. Muraho mwahunyije ndibwira ko mutakumbuye igisirimba kuko mwagisirimbye. Mwihangane rero ntimuhunyize. Kubyicubahiro umuntu wese ashire mwene se imbere. Biratangaje kubona abantu urahagurutse ngo ubonye umwanya nk'uyu nguyu aba bashumba bicayemo, aho kugira ngo wishimire ko mwene wanyu yageze muri uriya mwanya ugahaguruka gukoranya inama z'ijoro. ubonye umuntu mane tubabariye cyane. Ejo bundi hari umuntu wambwiye yabonye umwana, ifoto nziza y'umwana mwiza pe, nanze kumuvuga kuko hataje kugira abameze nk'uwo nguwo baba. ngo arangije ngo aravuga ngo yaba naje nari umurozi ngo uyu mwana sinomuretse abaho. Mane tubabarire. ngo kubera ko umwana ari mwiza ntashobora kumureka akabaho. Kubyicubahiro umuntu wese ashire mugenzi wewe imbere. Wishimire nimba mugenzi wawe yabyaye umwana mwiza uzishimire. Nimba mugenzi wawe yatombowe uzishimire. Nimba mugenzi wawe afite intambwe yagezeho uyishimire. Nyamara uja kumucira ibico. Mane tubabarire. Hallelujah. Abikorinto ba mbere 13 turagisoma cyose ni gigufi. nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, nyamara singira urukundo mpindutse nk'umuringa. mpindutse nk'iki? nk'umuringa. waza ugeze aho ngaho. nubwo nagira gute? subiramo. nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mpindutse nk'umuringa. Yesu ashimwe. Amen. mukanya ntibazavuza iki cyuma mwese ibyuya ntibyabize kubera kuryoherwa naco. turi kumwe. ariko se Kristo naza gutora itorero kirimo kizasigara kandi cyabanejeje kikabafasha cyazamye amarangamutima kizasigara gute? ntigifite umumaro ndikiri kubafasha abakristo.
Yesu ashimwe. Mwarambiwe. Nukuvuga ngo nubwo nagira impano zimeze gute, nkavuga n'indimi z'abantu ndetse nkavuga n'iz'abamarayika, ngasenga nkaba umuvuga butumwa nkabwiriza, nkaba umuririmbyi nkaririmba ngakora mu muhogo, abantu bose bagatanga ibyabo, nyamara mu rukundo rwanje ari vide, nditono vide, portail ingunguro iri vide itarimo ikintu niyo ngo isakuza. Mane tubabarire. Ingunguru irimo amazi urashaka kuyikubita ntumenye ko wayikubise, nyamara yikubite nta mazi arimo, baragira ngo ni ingoma wakubise. Nimba mfite ibyo byose, nkagaragara ahangaha ngasirimba, nkagaragara ahangaha ngatera indirimbo, nkagaragara igikorwa icyo ari cyo cyose ushobora gukora, nyamara ngo mu mutima wawe nta rukundo, umeze nka kiriya cuma igihe itorero rizazamuka kizasigara. Komeza. uvuga cyangwa icuma kirenga, kandi nubwo nagira impano yo guhanura, kamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose. Banzogarukira. Imana igira imbabazi mwabazaramo. Uzi ko Imana iziheza abantu impano bakayihemukiraho ariko ikabarika. Ariko numugire ngo bizahora uko. Nimugire ngo bizahora uko mukabyaramo. Bizashira. Imana ikaguha impano tukaza tukubona uri muri ba bandi bari kuzuzwa mu bambere, nyamara muri reservoir y'urukundo ni batterie faible. Ntaco ubumaze nubwo wahanura bingana gute. Nta bantu murumva bavuga ngo inyoni yaje ibavugiramo, irabahamagara cyane, ibahamagara mu mazina maneza. Irakijijwe se? Bivuze ngo uri igikoresho nka kiriya. Yesu Kristo abwira abantu, arababwira ngo nubwo mwese mwakwanga kugira gute kumusenga, ushobora gutegeka iki? Ibiti n'amabuye bikagira gute? Nimuza mubisoma Balamu, mbegajya ni Balamu cyane Baraki. Ni Balamu ngo ifarashi yiwe yanze kugenda nguje gukora ibyo Baraki ashaka, ngo arayikubita bigeraho ngaho ifarashi tese uranziza iki? Ni ryakangaye ngutenguha. Hari ubundi byigeze bibaho? Komeza. Kabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntaco mba ndico, uri vide. kandi nubwo natanga ibyanje byose ngo ngaburire abakene, ndetse kitanga ubwanje ngo twikwe, ariko singire urukundo ntaco byamarira. Tumaze gutanga amaturo hano yo guherekeza abavuga butumwa, turayakenyereraho tugende tumanuke, sibyo? Ariko nubwo utanga na stock yo mu wawe ukayimara, nyamara nta rukundo ugira, unyaza abana bawe. Imana tubabarire. Unyaza umuryango, amafaranga abana bari kurya agiye ni nkayatakaye. Amen. Komeza. Urukundo rurihangana. Urukundo rugira gute? Rurihangana. Rukagira neza. Mu gatondo batubwiye ingo zinshi usanga abubakanye batavugana, ugasanga umwe yabaye nk'imfizi y'akarere. Ruguru niho nabonaga imfizi yihahaza itwaye akarere, iyo hazaga iyindi yose nshasha, nukuvuga ngo yajaga kuyakira bigwana. Nabo hari abantu ngo bameze gutyo mu ngo zabo, adashobora guhuza n'umugore, ngo adashobora kumusekera, adashobora kuvuga gusekera umwana, arashibura agatera imigeri. Siko batubwiye se? Nabo twari kumwe mu gatondo. Gitabo cy'umugenzi kiza kivuga umugabo witwa Magambo, Mukristo na Mwizerwa bari kumwe. Mukristo abwira Mwizerwa ati uyu mugabo agira igikundiro cyane iyo ari kure, nyamara ngo uko agenda yegera
ngo niko igikundiro cyo kigenda kigabanuka, ngo igikundiro cyo kikarusha kuba cyinshi ngo iyo ategereye iwiwe, ngo nyamara uko agenda yegera iwiwe ngo urakibura, ngo kubera ko ngo wabo mu wiwe ngo baramwishisha iyo yinjiye mu nzu, ngo ntibashaka kumwihanganira kubera ko ngo ikintu cyose ashitse asanga mu nzu arasanza, kandi ngo yagera hanze ngo yari intyoza irenza abandi bagabo, ngo akavuga neza amagambo yose y'Imana, nyamara ngo ntashobore kwihanganira abo mu rugo rwiwe. Igeze kumva muri mwe y'umuntu kandi w'iwacu akaza agakora nka biriya tuvuye kuvuga by'impano zinshi, baza bavuga kuririmba akaririmba akagera mu birere, umunezero ukaba mwinshi, nyamara ngo yagera mu rugo bigacika bigakomera. Umunsi umwe umugore aramwitegereza kwa kundi yabyinye hano imbere, ngo yamasohoka abandi bagira ntese ko ngo yasohotse kare nkuko babagenda, yamagenda yamaza yamayikorera imatera n'amasahani amaza aparika kuri podium, bandi tese byagenze gute? Ati mbonye ahangaha ni uyu mugabo azagera kishima, none rero ndaje tuhabane kuko hari yaho bidashoboka. Urukundo rurihanganirana, urukundo rukamenya gukundana, ukamenya uko utwara bawe, no kuvuga ntuzaje gukunda udahereye mu muryango iwawe. Yesu ashimwe. Komeza. Rukagira neza, rukagira neza. Urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirugira ishari. Iyo ngeze anza witonda abantu, narengeje amasaha bambwiye urihangana. Urukundo ntirugira ishari, byo twabivuze kenshi, twabivuze ko ishari ari ibi. Reka mbabwire noneho mvuga aya majambo. Ishari, iyo ubonye ufite ishari ukamenya ko hasigaye intambwe zikeya kugira ngo ube umurozi, ufite ishari ukamenya ko utari kure no kwakira uburozi. Amen. Kandi rero umurozi na pastori bazatubwira, na Bibiliya kenshi kunda kubivuga ngo ibyaha byose ni bimwe, siko bazavuga, ariko ibyaha byose si bimwe mwuka agira Imana mwe. Reka mbabwize ukuri, icyaha cy'uburozi si kimwe n'ibindi byaha. Nimba ubonye urogesheje umuntu wo mu muryango wawe, tangira umuririre kuko azahimbuka, nta byiringiro byo kuzagaruka. Uvuga ngo amen. Nimba ubonye umuntu wawe wo mu muryango araroze, tangira kumuririra uyu munsi kuko we nta byiringiro byo kuzagira gute, byo kuzagaruka. Wenda je mfise imyaka mikeya, ariko nk'abasaza barimo none abakecuru, mwari mwabona umurozi wihanye? Bana wavuze ko ari umurozi wihanye. Munyumve neza, apana watuye akaza akababwira ngo nje nari umurozi ngo none ngo wihanye. Kwihana nukureka mwe ukagira Imana mwe. Abangaba bamaze gucirwaho iteka, biranjana mu Baheburayo. Abangaba ni umwanditsi w'Abaheburayo avuga ngo babanze umwami kabiri. Isomera 6 Abaheburayo, Abaheburayo 6 duhere ku murongo wa 4. Nukuvuga ngo hariho abantu, dufite abantu twita ngo nabapagani, tukagira abantu twita ngo nabahakanyi, tukagira n'abantu twita ngo nabarozi. Abo bantu bose umubi muri bo n'umurozi. Abapagani ni abantu basenga ibigirwamana byinshi, basenga imana nyinshi, kuko bawitonze gato, iyo babwirije bakakira ubutumwa aba barakizwa bagahindukira. Aba bahakanyi ni abantu batemera ko Imana igize gute ibaho, nyamara iyo bagenderewe n'umuco barahindukira. Nyamara aba barozi, soma aho ngaho gira wumve, kuko bidashoboka ko abamaze kuvigwa n'umuco bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera. Abamaze kuvigwa n'umuco bagasogongera impano zivuye mu ijuru, bakanasogongera mwuka wera,
bagasogongera ijambo ryiza ry'Imana, bakakira ijambo ryiza ry'Imana bararizi. n'imbaraga z'igihe kizaza. Aya majambo yose tuvuye kuvuga barayazi, bazi uburyo Kristo yabapfiriye akabazukira, uburyo yabacunguye, ayo yose barayazi. Bakira impano barashamburiye, bakira impano barabwiriza bahagarara ku gatuti, bakira impano barabatiza abantu, bakira impano bararirimba. Uwo muco warabamurikiraga bawufite, hanyuma ngo bakagira gute? Maze bakagwa, nyamara nyuma bakaza kugira gute? bakavamo, Bakaza kwakira iki? Uburozi bakavamo. ntibashobora kongera Ntibishoboka ko wongera kubahindura bagahinduka ngo basha ngo bihane, ntibikunda, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana. Ntibishoboka kongera kubagira basha. Ati kubera iki? Reka mbabwirire ibanga. Abarozi bikuye kuri rya jambo gishari, ndababwiye ngo nimba ubona ufite ishari mu mutima wawe, tangira usenga Imana, kuko nturi kure nabwo, kandi numara kubwakira uzaburimbutse nta garuriro. bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Aba barozi iyo baje kwakira uburozi bagira indahiro barahira, bazikoresha iki? Amaraso yabo. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abalewi ikavuga ngo ubugingo bw'inyama buba muki? Mu maraso. Ni ukuvuga ngo iyo bagiye kugira izi ndahiro zabo bagatanga amaraso yabo kwa Shetani, baba bagurishije ubugingo bwabo. Ntibishoboka ko bashobora kugira gute? Kwihana. Ejo bundi kuwa gatanu batubwiye uwo bafashe hariya quelque part, ngo baramubwira ngo niyihane, bamufashe ngo arababwira ngo ntibikunda, ngo ntibishoboka, ngo nanje nabishakaga, nyamara ntibishoboka. Kubera iki? Yagurishije ubugingo bwiwe, bwaragiye, nta kibukontorora. Nubwo yabishaka ntashobora kugira gute? Kugaruka. Nico gituma Imana yageza aho ibwira Mose, iramubwira ngo ntugakundire umurozi kazi kwabaho. Ababwiye ngo murantera amabuye. Kazima mbivuze mwampaye itike ndamaniruka. Nuko yabona ko nta byiringiro by'umurozi kazi kugira gute? Kongera gukizwa. 10 na kangahe warugeze? Naringeze kuri 6. Bakamukoreza isoni ku mugaragaro, kubera ko baba bamaze kongera kwibambira umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. kuko ndore iyo ubutaka bwanyoye ivura. Simbuka usome igice cya 10. Igice cya 10. Kuko Imana apana umurongo wa 10, igice cya 10. Igice cya 10. Apana umurongo. Isuri 10. Umurongo wa 26. 26. Niba dukora ibyaha nkana twaramaze kumenya ukuri, tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucigwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi. Baza witondaho ha mukagira Imana mwe. Aya namajambo yanje nijuri ko yavuga. None se mbabazi, umuntu wicaye ahangaha akagabura ijambo akaba umushumba, uko kuri ntabakuzi, nyamara akabicaho akagira gute? Akaja kwibambira umwana w'Imana ubugira kabiri. Ngo ntiyabagikiriho kongera gutegerezanya iko hazaba ibitambo by'ibyaha ukundi. Umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Keretse gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana gusa. Nukuvuga ngo ariho ategereje kugira gute? Kurimbuka. Akandi arabizi ko ariko bigomba kumera. Harabo nigeze kumva bavuga ngo agiye kwihana, agiye gupfa, ngo bakamubwira ngo yihane, ababo bari iruhande bakamubwira ngo ikomeze ngo datibanga. Mani tubabarire cyane. Amen. Dukomeze. Komeza. Wasuzuguye amategeko ya Mose. Mwumvike ikintu rero, amategeko Mose yahawe n'Imana, uwo yasuzuguraga hakaboneka ngo abagabo bangahe? 2 cyangwa 3. Ko atababarirwaga, ntiyigeraga babarirwa, ahubwo bakamwica bamuteye amabuye. Abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje kanswe
ukandagiye amaraso y'umwana w'intama umwana w'Imana agakereza amaraso y'isezerano yamwesheje agahemura umwuka utanga ubugingo ubuntu. Mane tubabarire cyane. Niba bacumuye ku mategeko ya Mose batarababarirwaga, habonetse abantu babiri cyangwa batatu babashinje babatera amabuye ntibababariraga. Ibaze noneho umuntu wafashe amaraso y'umwana w'Imana wavuye mu ijuru akaza kugupfira wewe, urayaza agaciro kayo, hanyuma urayakeresheje, ugiye gukorera undi mwami, urayasuzuguye, uwongeye kumubamba ubugira kabiri. Ese utekereza ko wewe uzababarirwa? Mani tubabariye cyane. 31 wa erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Shaka kugeza urakoze cyane. Urukundo ni rugira